Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya Niam ba Shillong nadu bazdang ya ka kum kajinya lenti bandon kajinget kristan bat kinong syarai. Ha ga bazdang ya ka Jylla Niam ba Shillong ha ka snem shihajar praspa prapo kendai lathau ya ka prefecture apostolic jong ka Assam ka badon ka Jakarta rekam ha Shillong. Ba la IT ya ka ha ki padar Salvatorian German. Da kajing sedang jong katmaba baningkong ki padar Salvatorian German kila hap banit paino shalakari bar ki Jesuit jong ka Golgota kila pet ya ka Assam hadu bala IT ya ka haki Salesian jong udan bosku hakas nem syajak naispa arwe. Jylla Niam ba Shillong ka don ya ka jinghe jingyar ka pasan hajar shispa kandai pendu square kilometer ka jaka jong ka diosan ka kentup yaki district jong ka East Khas Hills bat ka Riboy ha ka Jylla Meghalaya. Ka Shillong ka di ka Shinong ka bahetam ha ka diocese. Ha ka jingbun pad ka long Shillong lai hajar ngun ha ka bangkut jong usnem hajar puar. Ki khasi, ki garu, ki karbi ki di ki jat bendriu riulum ki bakang san ha ka diocese. Kum gajing sedang ya gajing sunshar jong gajing net Niam balong salon sar ha gajing long kli jong unong syarai rangba ha Jylla Niam kadai ha kasnem syajak ndai spa live saw la penyang ya ka diocese Shillong balathung ya upadar Louis Matthias SDB kum bishop baningkong jongka gajing net Niam kalanang roy kum uthring pathau nithring biskot kum tadon kam shu ban penyar ha kasnem Syajar kendai spa san puwei la penyaklat ya ke diocese jong ke Shillong bat la thau ya ke diocese jong ke Dibrugarh ha ke snem syajar kendai spa andriu sau la pihak biang sasisin ya ke diocese jong ke Shillong bat la thau ya ke diocese ke Bathamai jong ke Tezpur. Ha usnem syajar kendai spa andriu kendai la kentiu ya ke Shillong diocese ya ke Kedan Metropolitan C bat la thau ya ke Jylla Balang Bathamai jong ke Shillong Guwahati bat yu Bishop Hubert D. Rosario SDB la pen kendria no. Na Dibrugarh sa Shillong kumu Archbishop baningkong jongka. Ya ka Archdiocese jong ka Shillong Guwahati la pihak biang kasnem syajak na Espanyol pulai ban pelong ya ka Diocese jong ka Tura. Kajing pihak ka babut jong ka Shillong Guwahati Archdiocese kalong kajing tau ya ka Dipu Diocese ha kasnem syajak na Espa prapulai ha ka atpulai turik September syajak na Espa kandai paula thung ya Bishop Tarcisius Resto Phanrang SDB kum Auxiliary Bishop jong ka Shillong Guwahati kajing penyaklat syuk ya ka Shillong Guwahati Archdiocese nale ha usnem syajak na Espa kandai puar. Da ka bathau ya ka Guwahati Diocese ha ka Shitarik August syajak na Espa kandai psan la thung ya Bishop Tarcisius Phanrang kum Archbishop jong ka Nongba Shillong. Haga apply trik September syajak na Espa kandai po Reverend Tarcisius Resto Phanrang SDB ulathung kum auxiliary Bishop jong ka Shillong Guwahati sa sisin pat la penyaklat syuk ya ka Shillong Guwahati balathau ya ka Diocese jong ka Guwahati haus nem syajak na Espa kandai po haga ba Bishop Thomas Menam Parampil ulong unong aplang brat jong ka Diocese. Bishop Tarcisius Resto Phanrang ula syathung kum Archbishop jong ka Shillong Archdiocese haga artrik unai la syajak na Espa kandai psan bat dan Bishop senrop syu hadu kate kapor. Haga sandrik jemang usnem syajak na Espa kandai Archbishop Resto ublei ula khot no syabam jukun bar ka khet Archbishop kala thelino bat nagaliang ka Jylla Niam ba Shillong kala jiet yu so blei Michael Marbanyang kum diocesan administrator jong ka Archdiocese. Ka Archdiocese jong ka Shillong ka sa akin ba klem unong syarai rangba da gajing duwai ki pad ublei layo say pad daw Archbishop Dominic Jylla ya ka ba ukpa ba khut Pope John Paul baar ula thong bat jiet ya u banong Archbishop kani ka Shillong ya ka kentang ha ka artering ubnaya yong snem hajar. Henry House nem hajar kar khandai ka shpauturik urisau ublei ula khot shaladina kani ka perthei bat la penyat ya ka Archdiocese da u administrator uso ublei John Madur. Hai ka jingkar kubiang ya ka Jylla Niam ba Shillong lawan u Bishop ka Jawai u Bishop Victor Lingdo ban Shimti ya ka khet Archbishop ka Arpratrik uno pra usnem arajar arpo da ka jingpin menada u Pope Francis. Ka Archdiocese jong ka Shillong ka doni history jong ka Bishop yaram ha ka ba ula thung dangshen ya Reverend Bernard Laloo ubla syathung kum u Bishop yaram ha ka Pratrik u February arajar arpsau. Kata ka jing Bishop senrop biang ha Jylla Niam ba Shillong kalong hadian ka jingklat u Archbishop Hubert Rosario
Hagalai puterik unai dar siajak ndai spak ndai psang, Bishop Sinrap Restu Panrang, Ushimtino kumu Archbishop, Banpet ya ke Jylla Niam ba Shillong ka bakentup ya ke Jawai bat nong stan. Hadin lai pui snem na du snem siajak ndai spak ndai psau, hadu mentai ke snem arajar arpsan, layo ibiang bat mat ya ke jingker kugi pahaj ublei ke Jylla Niam ba Shillong. Bandon ya Bishop Sinrom nu auxiliary bishop ya ke bagi pahaj ublei mentai ke snem arajar sheneng, ban yo I Bishop but u Archbishop la Lingkot East Castles Meghalaya. Te haka jinga trailang wadu bishop uba sharai ya ka Jylla Niam ba Shillong te unia trailang te kata diga role kum u bishop senrok mo kapet kalong kulum anta batrei haka puli puthi haka kot kekhia bat haka jing sumar berbor gibre habaro kiliang ni ong ke integral development te nawar bakalong sibenta jong ka mission jong palang te kan katahi kan sebut be ya ka kam jong bishop badi Bishop Bernard ibala Shajet kum Bishop Senrap idai balong director mensyai ke social service center te kadai ka tenat jong ka archdiocese ke ba page ikini kam jong ka social development ke ba tre hakibun kiliang ke ba ka kot ke khia ka jing penroy ki kam penroy te song thu hai kata